Elias? Elias? Elias! Ajde, play. Zdaj moj pošič, kaj ga snimam. Drugi dan naše sage, jaz pa Dejan sva bila malo na temu TwitchConu oziroma na Gamesconu in je taka gužva, da glava peče, ker danes dejansko se je odprl za normalno rajo in sva bila no, gledaj, katastrofa, hvala Bogu, da sem imel kameraman, da smo včeraj posneli, prosim danes videl, da sem nekaj stvari pozabil pogledati. Pojdite v smeri vzhod. Nam Google pomaga. Zdaj gremo na eno reprezentacijo, pa gremo pa čez en most in ena tam velika katedrala. Stari, ono je ogromno. Malo pogooglite, Keln katedrala. Je. No, zdaj pičemo po temu mostu zaljubljencev, vidite koliko je vzad teh ključavnic. Gremo do katedrale v Kelnu, ki je ful velika. Še pogled z mosta. Jebeš ti sestanki, ne? A govorim jaz tebi, človek božji. Veš, ta most ima še vlak čez. Prav tole je stolnica v Kelnu. Po moje izgleda ogromna na posnetku, ampak v živo. Če ste fani arhitekture in tega, tole je, gledaj, tole je brutala. Samo ga ti poziraj, tako je. Nikakav anđeo tebi neće pasti na ruke. Ajde, gremo gor. To je pa prvi objekt, ki ga ne moram sploh zajeti v frame. To pa je ogromno. Pa da je fokus v redu. Na levi strani ima tam... Glej, kako ima uno gor narejen tisto zadelati. Ken fucking mozolje gor. A vidiš? Kako so to gor sploh? Ja, ne vem. Ogromna je. Sprav, to je čelo stolnice iz Kelna. In je ogromna. Zdaj gremo pa na Meka. Ker ustrašil sem se, ker sem se obrnil, kjera stavba zraven. Prvi, kaj sva šla kupati magnete, ki v trgovini spoznam eno v našo. Tukaj sva videla, tukaj so neke preste, sladke, imajo tako sladkor pa to. Prepalnice. Spet ima metle. Še ena, ki ima metle na glavi. Na očeh. In pač tele preste imajo mandle gor, ampak je os, ne vem, če vidite, os je ogromno. Oziroma čebel. Ful je tukaj krofov. Glej, majk ti koliko je krofov, glej, to je ful krofov. Misliš, da oni prodajo to krofov? Te krofi, gledaj, kaj so tukaj en mesec. Gubo si klic. Oh my god. Gremo naprej. Tak, ne vem, če si gremo jesti doner. Svašta ima, vidiš? Papke, doneri, sve. Jaj? One kebab. One kebab, please. Chicken, please. Beef. Pol gremo govorim Čaki, da ga posnama in on zagrizu, prej sem jaz posnel. Ajde, jedi, uživaj. Dober je. Je dober? To je original turški kebab. Original turški kebab. Zdaj pa da spravim. Ekstra tako. Zdaj pa mi tole durum. Dokaj prijem do mesa, bo se kar trajal. Ok, zdaj, ko sem prišel do mesa, lahko povem, v bistvu tale tortilja sploh ni nič zapečena, kar surovo dajo noter, meso okusno, ampak pri nas jo pa nas zapečejo. Si da jedu durum? Tako? Mogo bi probat. In kakšen ti bil kebab? Pa tako, bil sem lačan, ampak ni bila neka posebna. Ni bilo neke presežek neki, ne? Za turški kebab bi počepopal. Glej, jaz sem jedel na Brezovci, tam en nov kebab. Pa je boljši. Je boljši. Tukaj sploh niso te jufke zagreli. Te gremo, a Meka tam hodi? Gremo pa v Meka, gremo na en šejk, saj jaz, no. Mogoče en sladoled. Kaj ti jedu Meka? Pa milkshake. Milkshake, ja. Naročila so dva šejka. In kva so opazila, prvo kar so opazila? Trepalnice. Te punce imajo take trepalnice, kot dve metle na glavi. A veš, una pa una vzad.
Majki bi prav metle. To je zdaj popularen. A? To je zdaj popularen. A metle imeti gor? Ja. Bomo videli, da bo to še v Sloveniji delale. Ja, to bo šlo čez eno leto v Sloveniji. A vidite, kjer ima ona metle? A, zdaj jih vidite. Prvo, kar sem ugotovil je, da ta njihov čokoladen šejk sploh ni čokolada, ampak je vanilija, pa malo daje čokolade, tako da fejke. Prenese prav čokoladne čokolade. Ja. Tako da, zdaj gremo malo tam ob reko pogledati. Spet so ob tej cerkvi, ki je ogromna. Res, to življenje nisem živ. Samo un tur tam gor na vrh in me moti. A vidite tiskaj delajo, ta tur. Tole, ja. Joj, smotano. Ura je pol 4. Ura je pol 4. Gremo malo ob reki. Pa nazaj v hotel, pa se pa dobim z enim Lix. Ne vem, če veste, en Lix, ki z mano igra PUBG, pa to iz Twitcha. On je tukaj bliz. Zakon je pri Twitchu to, da kad spoznaš folk iz celega sveta, kamorkoli greš, tam je eden. Isto je bil v Ameriki. Tako da, pičimo. Zdrubiš. Bilo Slovenija, majke. Pi! Ajde da vidimo, gledaj, kako donacije padajo tako. Belgija, Urbikistan, South Korea. Gledaj, koliko je donacij za Slovenijo. En cent. Čaki, to bomo popravljali. Dej, čaki malo. 10 centov. Dej to popravljali. Gledaj Palestino, koliko so radodarnije, gledaj Slovenijo. Gledaj Grčka tam. Evo, 1 cent, 2 centa. A boš popravil, dej donacije. baby. Evo je. Kako nam je vrijedna država, tako će i pare bacati. Ajmo. Gledaj Albance, majke ti, gledaj Albance. Zna se gdje se droga šverca, vidi. I gdje se sladoled prodaje, vidi. Ja. Gledaj Amerikance, materit. Kao Nemci, ba dej, to su zlagala, oni su škrtike svina. Kao. Ja. Pa pravi si slovenski denarni primankljaj. To še to. Zdaj imam 3 centa. Ajmo. Opa, ajmo, idemo. Hvala. A si? Jaz pravim, dajmo del požiti ta milkshake, gremo noto. Ne morem, jaz to počas pijem, eto ti. Ujebote, zdaj tole se rekel, pa je to visoko. O moj Bog. Svi, ja, musliman, idem v crkvu. Vidiš, to je spoštovanje druge vere. Vidiš? Kako da se zdaj zadrl na glas? Kako se zgodilo? Mislim, da me tako bi me v krščana prekršil. Ne, zato ker pač vera govori, da spoštuj druge vere. Hecam se, no. To je fora, itak sem zdrs, normalno človek. Kaj s tabo? Jaz govorim o spoštovanju tipa. Ti si rekel, kaj če bi. Kaj če bi, ja. Ja, jaz ti pa govorim, kaj bi bilo. Aha, okej. Gled tam orgle, kjer imajo ogromne. Gled te orgle, stari. Upam, da so uporabljali patek, slepilo, če to... Bil sem dvakrat v live. Dvakrat v live, pa jaz sem bil večkrat ti. Ne, 3-krat sem bil. A poglej ti. Bil sem pravoslavni crkvi isto. A res, ko sem delal? Sunat je dijete. Danskem, ima ful veliko crkvi. Pravoslavci na Danskem. Ne, protestantska crkva. A protestantska? Ne pravoslavna. Stari, glej ti te hieroglife. Lebam se. Kako se temu reče, pozabil sem? Vem drugač, kaj je to, sem ne moram najti besede. To je ful lepo. Freska? Ma ni freska to, člo božji, so sonce pa to gor, kaj je okno, no. Ni to freska, freska je na steni. Pozabil sem, no, vedel sem. Gledam jaz te filme, a veš. Najki mi gledam jaz te viteške pa to. Robin Hood pa te fore. Robin Hood je pa res viteški, manj. Robin Hood je viteški. Kva še, ko Robin Hoodu niso vitezi bili? Ja, Robin Hood je bil pač, on je bil ti šumski človek, ampak so bili to vitekši časih. Še un musliman, ki je bil un, ki ga je igral un črnc. So bil v srednjem veku, križarske vojne. Ja, se kdaj pa je bil Robin Hood tam leta 1200, 1100? Kad so bili še pajkice. Kaj so bili pajkice? A to je uno Men in Tights, nekaj drugega. To je bila una zajebancija. Sem je groma, stari. Kako je to veliko, kako to enega stekla? Joj, ne spomnim se, da se ubiješ, ko se to steklo mnuje. Dajte mi napisati dol v koment, kaj je to za en steklo. Je to. Kdo?
Ko je to enih? Gdje je to? Taj modernejši. Tam ima kockice. A veš? Hudo. Gledaj teka selfie. Hudo, no. Res. Gledaj te ekipe, gledaj te detajle. Tukaj niso oni gargoles. Veš kaj je gargoles? Ma ja, oni ka so čuvalka. Ja, tako je. Gledaj stari kino. To je bil kino v starih časih. In pa si sedel in si gledal film tako z leve proti desni. Razumeš, zdaj se sedeš in gledaš z leve proti desni in vidiš kino. Zgodbo. Štekaš. Agilopulsatar. Tako da vem, kaj to pomeni. Ok. Der Agilopulsatar entstand 1521 als Malo, preveč za nas normalne. Ochter del Stiefelkirche Sveta Marija in Gradus. Ovdje ima... I don't... Tukaj ima zlato, čovječe. Pare. Pare. Misliš da prav zlato? Ne. Če je plastika tam. Dobro se zrihta. Joj, ta šejk u bome, stari. Tukaj si ga do konca? Ma stari, jaz sam njega pogovutno. Majki mi. Ja imam 100 uporabo. Hvala Bog da imam veliko prostora. A moram imeti na servis zaradi tega fokusa. Što bože, gled to vitez. Zanimljivo da nije ga tu. A sam ti rekao da je vitez, gleda. Gled vitez. Udo, stare. Pa še psama spod. Da pokažem takole. Tu je Robin Hood, človek. Če je dubo pol nazaj kraljestvo, stari moj. Pa je ratu kralj. A nisi gledal Robin Hooda? To je fikcija. Drugače, tole je iz leta 1200 in takrat je bil Robin Hood. Sam Robin Hood je bil v Veliki Britaniji, to pa Njemačka. Tukaj je bil kakšen Robin Herbert. Če obstaja Robin Hood v resnici. Ja, legenda prav, da je bil. En človek. Legenda prav, da so bili iste zmaji. Zmaj? Ja. Da so obstajali zmaji. Zakaj pa ne? Če so bili dinozauri? Ja, ampak niso najdel bengi kosti od zmaja. Ko tukaj nekaj piska? Pa jaz mislim, da dinozauri so bili kao zmaji. Ja, ampak kako so bili dinozauri zmaji, če so dinozauri živeli pred naši, mislim, živeli pred človekom? Ja, pa takrat so bili zmaji. Pa dobro, oni najde kosti velike ulega zmaji. A ste gledali film Eragon? Eragon, ja, sem. No, tam so bili zmaji. Ja, vse prav. Srednji vek je dosti pojem zmaj. Aha. Samo niso najdel enega. Pa se veš v Ljubljani, da je on zmaja, za ko? Ljubljani so volili zmaj. Posudke bolj šel nekega simul zmaja. Ja, gledaj, takrat so pač, kakor zdaj verjamemo v Bitcoin, takrat so verjeli v zmaj. Dobro, te verjamem. Dobro, ja, ale tako je. Skratka, fajn je tole. Pa še džaba je. Bom dal v njih par centov, da gre meka na šejk. Nekaj mesec gledaš goljav, stari. Kristusovo telo, kaj ješ, tisto nima neki kalorij pa to, a veš? Ne smejete od meka. Ne smejete od meka, majke? Kaj pa če gre unu na kebab, stari? To pa še huj, to pa spohnic. Ha? To pa spohnic. Ne sme na kebab duhovnik. Moj ne sme, stari. Zakaj majke ti duhovnik ne sme na kebab? Evo, veš, dobra tema, stari, te mi roli govoril. Ja, ne vem, zato, ker pač... Ker pač kaj? Ker so to v bistvu... Ker ne sme jesti kaj, govedne, piščanca. Salate, začinjen ne sme jesti, Ker sem pol podrigiva, pa pa kao... Ne gre skupaj. A ja, ne gre, veš, to so predsodki. Jaz mislim... Pravim, da je to čuden bi spadal, da bi šel menih na kebab. Pa to bilo gli zakon, kao sprejemamo vse. Razumeš? To vprašaj, ej, stari, a greš ti na kebab? Okay, I'm gonna ask you. Okay, I'm gonna ask you. Sad se nije malo zgubilo. Če, I'm gonna ask him, Mikey. Kaj? I'm gonna ask him. Hey, Oh my god. I'm sorry if I'm taking photo, but we were just having a conversation that you monks, or monk, can I call you monk, are eating kebab too. Or is it allowed to eat a kebab? It's here. Ne here, you. Yeah. Of course. You see, I told you. He said it's not normal that he eats kebab. Why? He's a human being like me. You see? You see? Okay, I was right. You owe me $5. Thank you, my friend. I gotta give you something. Look, for the almost for the kebab. Thank you. See, I gave him for kebab, he's gonna go on kebab. Sviđa ti to? Ja sviđa, a sam ti rekao.
A sem ti rekel, stari? Jano, ne. Ja, vidiš, zdaj... Ne, sam rekel sem, da gre skupaj. Ja, ne gre skupaj. Zakaj on človek tudi, stari, pije serije, prdi, sve dela, stari. Ampak ne sme seksati. Kaj ne sme seksati, naročen na Brazersa, stari, cel let. Nehi, no, gold membership, pizda. Pusto, a uradno ne sme. Ja, vem. Sam to je mučenje, stari. Jaz ga 2 dni nisem drkal, odkar spim s tabo, tam pizda v njih posli, šlo boži jaja mi težka, ko gevit. Ko gevit, stari. Majke mi. Ja, in kaj, on misliš, da on ne? A še nisi videl, koliko so teh otrok posiljali pa tega? Ne sme seksati. A kaj, kad so te otroke tam posiljali, zdaj sem imel celo fora. Šuti me bo izkalpiral tukaj. Me bo pizda krščanska skupnost zatožila. Sam dober pogovor smo mi imeli skozi tole seanso te gotske cerkve. Majke mi, koliko je to visok. Glej ti to. Ne, ena ima celo gotsko šminko. Črna? Črna šminka. Ja, to je gotska šminka. A tu na Darkarka, veš? Ja, točno to. Darkarka. Gotski stil. Vse ima ženske, ki se kojiš oblačal. Ma vem, ja, one vampiruše je te fore. Ja, mislil, da so vampirke. Vampiruše, pa ja. spije kri. Vsaka ženska ti pije kri. Ali vsaka ženska ti pije kri, človek, bože. Manj ali več. Sam tele kao pokaže, ali dejansko, da so vampiruše. Sam pa sem, da crkve tu dosti dobri žensk. Dobri žensk v crkvi. Sram iz ti te bilo, kaj gledaš. Gremo ven, da še kje pogovarjam ga rekel. Let's go. No dejansko so se zdaj pogovorila skozi seanso cerkve. Zdaj barem se, daj snemi to teto, majke, daj to se. Kjero teto? Daj isto tabo. Kaj imam tete snemu, šlo boži? Tete so bile, kad sem bil otrok. Niso zdaj tete. To zdaj naše sovrstnice, šlo boži. Gremo kupati en magnet, rabam za ta keln. Ka moj hladilnik je poln magnetov, stari moj, moram kupati tega. Spomnite časov, kad sem jaz fur Walkman pa to, veš. In meni doskrat folk reče pa pizda Dino, ti več neč Walkmana nimaš, ali pa ta Walkman sploh ne obstaja. Ali jaz odpravim, vi ste se zmotali. Mr. Walkman je v kelnu. Tako da, če ste pogrešali Walkmana, stari, Walkman je tukaj, pa ba je ful dober. Stop. Pej zdaj noter, pa sem še noter. In prišli smo v Walkman, daj pej stari. In zdaj gremo. In zdaj smo prišli v Walkman. In zdaj smo v Walkmanu. Evo, vidite ženo. Walkman. Ali to bila Walk žena? Hello, Mr. Walkman. Hello. Evo, tukaj je Walkman. Gremo. Po Walkmanu iščemo jezero. Iščemo, ne jezero, reka Rejna je tle. Mislim, da je na levi strani. Ovo spet čez most pa nazaj. V bistvu smo zalutali, nekaj moj na ulici. Zalutali smo. Ja, pa moraš vse jim povedati. Oni morajo misliti, da sem jaz Jack, da jaz vse vem, da sem jaz popoln. Ne, da jaz se lahko zmotam stari. A veš, kako je to? Okej. Bolj, kad hodeš naprej, najdeš Walkman, ampak najdeš še neki. Glejte, majki ti velik kornet gor na stavbi. A ga vidite? Ja, to je kornet, stari. Velik kornet s sladoledom na celi strehi gor. Tako tiha. Kako se dela v Nemčiji? Glej, kako se dela v Nemčiji. Glej to. Teamwork, teamplay. Glej to. Tako se dela, svidio? Svidio? Kad bi naši tako radili, nešto bi napravili. Ideš? Ja, ja. Če bi tole pokazal Albancem, pa ne stari, bi jih panika zagrabila. Materim, to bi bil kompleks živi. Kako je lahko večjo kepco? Kaj jaz? Kako mi je to ratalo? To ti je pa v Nemčiji, stari, model je živi zombi. Ta igralc iz Walking Dead, guys. Oh my god, stari. Zdaj se bogi, stari. Zdaj se bogi, ti bogi. Oh shit, stari, to bogi. Kaj je zdelo da? Model, oh bad. Tole. Kaj pa tale roasteršek? Tako bo moja S2000 čez 30-40 let bila. Kaj pa tole? Sprejde kem Pokemon. Ti videl to Walking Dead? Daj, gledam uno tam nas, stari. Pusti uno, ti videl unga modela Walking Dead, što? Ja sam vidio. Stari, on je pobegne iz filma. Sam, to je žalostno, stari, to ti je pa horse. Jano, dej, ne smemo tam. Što ne delamo norca, sam uno, kad pogledaš, kva droga lahko naredi človeku. Jebote kiša, stari, model je bil krfa, o moj bog. Kids, don't do drugs. Yeah, drugs are bad for you. Je. Filter ne vidim. Midva se zgubila, stari. Evo, jaz tole pijem neko pijačo, kamanot semena. Sploh ti ne odžeja, ne? Ne, to je gosto, majke mi ko pussy juice. Ja.
To je neka indijska, stari. Neka sam mena orange flavor. Gdje pogledaj iz kere da dale. Basil seed drink, man. Iz kje uvažaju. Boga pita iz pičke materije. To je Indija, stari. United Kingdom. Leos Import Export. Brown's Garden Carton. United Kingdom. What the fuck, United Kingdom? Okay. Gosto, stari moj, aj kdo probu toga noće? I got my new friend. He just sold me a drink I never drank before. So how do you say hello in your language? Hello is international. Okay, but in your language? My language Your is mother language. Salsarika. Salsarika. Yeah, Salsarika. Salsarika. Thank you. Bye bye. You too. Your money. And very honest guy. Thank you. Bye bye. To je nemšno. Ajde stari, udaraj. To je sve kar zna. To se naučio u osnovnoj školi i zdaj to on šamara ceo life. Ja. I služi onako. To donacija, to Jaro. Šta si ti zelo? Stari, te noge boli. Ja, malo. Pičko mato, gdje gre počivati? Mislim sam mogla malo spočiti. Dej stari, najdu sam flat tukaj, stari, gre, gled krevet, že čaka, gre spat. Čak, gdje moram sam malo poslati, stari, to... Ma, gdje posao, mi da se tukaj pod most fuklam, 30 godine, ne vem zase, stari. Gdje posla za 2 placa na pizda. A misliš da je pun penzion, ali pol penzion? To je polni penzion. To je polni. Lepo imaš je pouštaru, sve, stari. Imaš pouštar narava, stari, vse, ja razumiješ, klima. Mi se zdaj učimo kako reći lepa ženska, ne? Dobi stanje šone frau. Aber da si stanje milf šone frau. I tam ena ženska hodi nasproti, mi kao pripremimo se da mi rečem dobi stanje šone frau i ženska spizdi direkt stari ta levo. Pa to mi je bila 50 metrov, ma kaj, 20 metrov stran od nas i spizdi ona na levo. Mi dva umrla od smeha, že pobegala. Vi ste tam bil pas, pa zapšla. Pravim da su Nemci najbolj učio narod. Lik smo v rush hourju. Dok je prometa da glava peče. Da smo vidjeli enge črnce koji imaju jedno debelo babo stani, on razvit, razbacen. Labi dobio bolš. Ja pa onima radi te guzare. 125, neki taski sam ja smio 20 let nazaj. Drugače ja črnce razbacam i sad ko res postaven, zdefiniran, ona debela, ona grda Nemka. Ali stani oni vole te debele masne, a one vole do kolen. Rit stari, čo taka rit stari, to je za njih, ne veš. Sve, a one vole i do kolenari. Stari, mi smo crkli, pauza. Noge odpadle. Noge odpadle, stari, ne čutam pod plat. Do kolen ne čutam nič. Vse me boli. A imamo zahodati še par kilometrov. Tako da zdaj pauza. Časi se daleč prije. Ker zdaj bi zaplavil. A bi, a? Ne bi se tukaj vrgel noč, slov baže kvatni jasa. Tu je tukaj plavajoči drek, nafta, pišaka. Tja moramo prijeti na un most, tja dol. Tam je postaja pri cerkvi. Zdaj smo en velik krog naredili okol in kol. Noge nam bojo odpadle. Glisa. Kje glisa? Noga. Pa boli njih kurac, stari. Ima se, može se, ne? Ja. Dol njemu visi če 100 litrov. Fuck, stari. 100 litrov na uro. Baš bi dobro, malo piha, stari. Mal piha. Zdaj bi eno pivičko in bi šel na glisa. Pa ja, pa bi se zaletel direkt sam. Zdaj ne bi jaz vozil. Ja, kdo pa vozil? Ja, ta, čiča. Pa on ti da platio. Ja, bije, ne? Nije ne platio. Kaj praviš, bil si Danske, mi kar na Grupića te kliče. Ja, tam te kliče na Grupića, stari. Pravo model kar da ga na To je Grupića. najbolj narod najveći Grupića, stari. Pravo dala mu je prvu noć. Pravo ti kiti kondomi, pravo ona mila. Kaj jaz delam tle, jaz moram na Dansko, stari. Ja. I kar je odprte so bila. Kaj si že rekla za tiste Danke unom frendu? Kaj, če gre Grupića? Kako je rekla? Ja, rekla je da ima dve prijateljci pa pač dva modela sicer. Ja. Da bi šli Grupića skupaj. On bi prišel tja kontrolirati, če vse v redu. To pa ne vem, če bi šel kdaj v life, majke. To pa ne vem, a bi vi šli? Vse odklonu, ni šel. A sklonu, srov se. Ja. I ti gdje si srov? Ja ne, dva modela ste ga motila. Dva modela ste ga motila, a on bi 3 babe zase. Ja, to vidite ga ti šla. Pa je to. To so pa tovorne ladje. Video posnetek boš naredil. Ti zdaj snemam, bi jaz tudi. Ladje te malo gleda, a? Ladja popuj. Ladja popu. Jebate. Hudo, a? To ti je, kako bi rekel, prevoz na reki. Še en luksus.
Kaj ti sede? Ti kad ne piješ piva, to prav sede, stari. Kako bi jaz bil debel, stari, da jaz pijem pivo? Kaj je stav? Zakaj? Ja, vam bil, koliko vsi pri 40-ih pizde. Ne pravilno, ne piva. Ja, nego od čega? En danes? Ja, boš pivo, znam pivo. Ne bom pivo. Kaj je stav? Rej, plati pašu. Odločil sem, da bom pil, no, tako kao on rekel. Kaj si vzel? Jaz sem vzel rado, pivo. Jaz sem diete. Ali ko se reče, neki tazi. Jaz vzel iced tea. Sramotim se v Nemčiji, a? Mogu bi eno pivo spiti. Bilo je to crkvo, stari. A si v to crkvo, majke ti? Ja, da nisem zgrešila. Ta je una, ja, ta druga, pa en grad je tle. Tukaj je kaj ena špica varianta, folk sedi, pije, reka. Prijetno vzdušje. Ja, kar fajn je. Sam preveč Aiše, tako da nisem... Preveč je, Aiš je prvo. Aiša, Aiša. Ali Boga, a? Taki treba pozornost. Pozornost? Ja. Ona hoće tvoj denar, ne pozornost, kaj stav? Mislim, denar je pozornost. A denar je? Samo bo mi dal denar. Skaj ne bi daleko dal poje? Daj si boš kupo pivo, pa ne bi čkrt. Uuuu, yeah! GG! Ajde, vadi pare, donirat treba. Kaj, ne moram jaz pričakovat od folka da meni donira, če jaz ne doniram. A ja, zato doniram. Pa ja. Ampak to je sebično, stari. Zakaj je sebično? Ja, zato ker zaradi tega feeling... Donirat moraš. Evo, Artistu. Donirat. Ne moram jaz pričakovat da meni folk donira, če jaz ne doniram. Karma. Če daš, dobiš. Jaz sem dal 50 centov, dobim 50 evrov. I close my eyes, it's your face I see. Svi kako poje boš takoj. A svi kako takoj boš poje, takoj pojačala glas. Kad ved bo odbila... A svi vidio, kad smo ji dali takoj euro, takoj ona podebljala za 10 decibelov. Jebem ti muho tukol. Podebljala za 10. Ja, za 10 decibelov podebljala, takoj je vedel platila strujo. What did you say? Sorry? Sorry. Okay, it's good. She wants me. Be on YouTube. She wants me, goddammit. My knee is precious. She didn't know how to, you know, to get my attention. She's like, I want to be popular. Stari, kar zabila mi skate u kolino, stari. Pa daj drugi čeć, hello, živio kako si. A ne mi skate u kolino zabija ženska. Ti Nemke, stari moj, kašno moj to sistem. Drugič prsta s gorjačo po glavi, stari. Ajde sa mnom. To ti je tako, kad Nemci špara. Sam vidio prvo srce. Ne. Filno. To ti je kad Nemci nimaju za morje. Ja. In pa je to tako, vidiš. Sad vidim hladna voda. Doš otpadu. I tak da smrdi, čoveče. Vidiš da se tukaj pol mesta opere. Sam res smrdi, star. Končno smo pri železniški. A vlak in nazaj domov v Düsseldorf. Še malo pogled na to cerkev. Da vidite to gromozanskost. Taratata, taratata. In tu na nemške. Tararara, tararara. Aj, francosko. Končno smo na busu. Jaz pa Dan, imel sem mali incident. Ko sem hotel not, me je model enkrat odrinil in sem padel skoraj dol pod fucking vlak. Čist me iznenadil. Pa sem ga malo guzico neki nogom, pa sem mu mrš rekel. Neka budala. Tukaj folk prefukan, to ni ka pri nas. Dobil si komovček. Komovček? Ti si ga pa nabil na guzico. Ja, on je meni s komovce, jaz sem ga po guzicam. Čisto ono iznenadim, jaz hotel not, pa model mene kar odrinil. Kar budala, stari. A nisem ga sploh tako, da bi ga nekaj odrinil, vaš. Čisto ono, imel prostor vse. Zdaj, da so agresivni, živčni tukaj so. Zdaj gremo do doma, prijem Denis, se dobimo z njim spavanje, jutro pa počasimo. Zdaj Bog ve, kje je S11? Zdaj pa ti najd, kam gre vlak, kjer vlak. Končno najdeva tale vlak, pol ure čakava. I na zajebe. Dobiva sedeže, to gužve.
In zdaj gor piska, ta vlak zamuja, morate jeti ven pa prestopa, čakati pol ure spet. A mi gli sedeže, dobili klima, kao veseli, gremo domov kurat, snečeš. Mi čakamo zdaj drug bus, oziroma vlak. Puknul nas je dol. Bogu iza nogu, stari. Zdaj se ti znajde. Še eno se je kuća zapalila.